this regard, Your Majesties, I wish to acknowledge your presence here and the role that your country continues to play in our development. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi leNingizimu Afrika nalelo leNetherlands atawuqhubeka nekusebenzisana esigabeni semave emhlaba kunonophisa nekuphumelelisa kusebenta kwenzandvo yelinyenti. When you make the tape recording, is his constitutional right in terms of Section 14 of the Constitution infringed? Ummeli lomelele Bongani Ntanzi ecaleni lekubulawa kwaSenzo Meyiwa uthi kwanyathelwa emalungelo aNtanzi lashicilelwe kumthetho-sisekelo ngesikhathi kuthiwa ufakazi lapho avuma khona licala baqoshwa ngaphandle kwemvume yakhe. Champions League would be something that I would like to participate in, regardless of the team. Kusukela kwabekwa Hugo Brush njengemqeqeshi welicembu lesive iBafana Bafana eminyakeni lemibili leyengcile, Mihlali Mayambela ube ngumdlali lobalulekile kuleli qembu. Asivusele bukeli etindzabeni telulwimi lweSiswati la ku SABC lestetfula setindlini tekusakata te SABC eAuckland Park eJozi. Siphinze sivusele nababukeli betfu labathamele tona tindzaba ngale ku DTT lishonile. Khumbula ke ukuthi letindzaba tiyatfolakala futhi nakumakhasi etfu onke etinkundleni tekuxhumana kanye na ku YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Xhumana na SABC News. Shayele ngetindzaba letishisako tindzaba nje kusiluma indlebe lobanga ngetipi tingathi nikhungetsene ngomphakathi sishayele ku 011 714 6133 noma usithumele email ku news@sabc.co.za. iSABC News live lakho itimele ayithathi hlangothi. Indlu yaba yesikhulu eParliamente sayemukele nga elethu kukhethwa kwa-Advocate Koleka Gcaleka njengemvikeli wemphakathi lomusha lokwaphakanyiswa likomidi lesikhashana lelalibekwe ngiyo iParliamente. Angemakhulu lamabili nemashumi lamane nakune emalunga eParliamente lavotele khethwa kwaGcaleka. Bekudzike nga 60% wemavoti kude mengameli akwati kumbeka njengemvikeli wemphakathi. iANC, IFP, iGood, NFP ne-Al-Jama bonke bavotele kukhethwa kwaGcaleka. Somlomo wendlu yaba yesikhulu yeParliamente noSiviwe Maphisa Ncakula wethule imiphumela. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi leNingizimu Afrika nalelo leNetherlands atawuqhubeka nekusebenzisana esigabeni semave emhlaba kunonophisa nekuphumelelisa kusebenta kwenzandvo yelinyenti emalungelo elunvu nenzima lekumele idlalwe bantfu labasikati ekuletheni kuthula nekuphepha emhlabeni. Mengameli Ramaphosa uvakashelwe inkosi yemaDutch Willem Alexander nendluvukati Maxima ePitoli. Leli liyaqhubeka nekuba ingcenye yemave lasebenzisana neLenetherlands kulengabathi yeAfrika. eNingizimu Afrika neNetherlands omabili lamavati bophelele iqinisa ubudlelwano bawo. Lamavati misele kubona kunekuthula lokukhonsile emhlabeni. Kepha-ke lolu vakasho luta ngesikhathi lapho khona umhlaba wonke ubuke impi lesemkhathini kweRussia na-Ukraine naleyo Israel nePalestina. The ongoing conflict between Russia and Ukraine and the devastating events unfolding in Israel and Palestine have left many of us saddened. They have left us fearful for the future of international cooperation and for our common aspiration to realize a world free of conflict. eNingizimu Afrika yemukele kuxolisa kweNetherlands ngesandla yabanaso endzabeni letsintsabgcila lesekuyindlu yayekelwa emakhulwini eminyaka lengcile. Lamavati misele kuhlangabetana etinhlangothini etahlukene kuqinisekisa lekusasa lelihle lawo nelemhlaba wonke jikelele. In this regard, Your Majesties, I wish to acknowledge your presence here and the role that your country continues to play in our development. Inkosi yaseNetherlands Willem Alexander ithi batimisele kuqhubeka nekusebenzisana neNingizimu Afrika yenzando elinyenti. Le nkosi iphindze yaqhubeka yathi iNingizimu Afrika isibonelo emhlabeni.
We share a history which, for over a century and a half, was marked by colonialism, abuse of power, and slavery. Its traces are still visible and tangible in many places. Tomorrow, at the Iziko Slave Lodge in Cape Town, we will reflect on this past in all humility. Lobhol because we matashi btawul pegisa ekapa lokumlenda wegcina loluvakashobalo kuleli. Ummeli lomelele Bongani Ndanzi longumbekwa wesibili ecaleni lekubulawa kwaSenzo Meyiwa uthi kwanyathelwa emalungelo andanzi lashicilelwe kumthethosisekelo ngesikhathi kuthiwa bufakazi lapho wavuma khona licala baxoshwa ngaphandle kwemvume yakhe. Ngakho ke lokhu kumele kungabi ingcenye yobufakazi lobutawusetshenziswa kuleli cala. Fakazi longumanji Vivian Cronje wethula ubufakazi lobuthi amange atshele Ndanzi ngamhlati ngama-24 enyangeni yenhlaba kulomnyaka losetulu ukuthi lala kushoko kuyaqoshwa. Lijaji Ratha Mohwatleng utawetfula sinqumo sekuthi lolo kuqoshiwe kuyemukelwa na njengebufakazi enkantolo kusasa ekuseni. Umbuso uthi inkulumo yembekwa cala wesibili Bongani Ndanzi lapho kusolwa ukuthi bekavuma kuba nesandla kuleli cala futhi ekuthathwe njengebufakazi lokhu kuta ngemva kwetinsolo letithi kunebufakazi bantanzi lobucoshwe lapho bekavuma khona leli cala. What is the state's view about the invasion, the alleged invasion of the privacy of accused number 2, is it? When you make the tape recording, is his constitutional right in terms of section 14? Submit that in this instance, the recording is the electronic version of what the accused was telling the magistrate. So we submit that there's no room to argue that his privacy was infringed. Kodwa-ke ummeli wakhe uthi kwakungemthetho ukuqoshwa kwalomsindo wenkulumo ngaphandle kwemvumo yantanzi. Uthi lo bufakazi batholwa ngendlela lengahambisani nemthethosisekelo wakuleli. Uthi bekufude intanzi achazelwe ngemalungelo akhe ngaphambi kwekuthi kuqoshwe le nkulumo. Was the recording per se obtained in a rightful way? What does Section 35 says? It provides that evidence obtained in a manner that violates any right in the Bill of Rights must be excluded. Above meeting the requirements, if they were met, of Section 217, the magistrate who is the witness ought to have explained the constitutional rights of the accused. Inkantolo itawukhipha sijubo ngalwesihlanu. Senguleso sikhathi semnyaka lebesolo sisetshendelwa bafunzi bamatikuletsheni futhi isikhathi selihlolo lwamatikuletsheni kanti litiko letemfundo esifundeni seMpumalanga lithi alikadilinzeli tihibe njengobe lende onke emalungiselelo ngendlela lefanele. Kuva kabanti ngaloku samukela Lucy Moyane emoyeni sikubingelele sikwamukele tindzabeni telwimi leSiswati la ku SABC 1 make Lucy. Ngiyabonga nami ngithanza ukubingelela abalaleli emakhaya. Maka Moyane ngabe yini le ndiwe litiko okuqinisekisa ukuthi bafunzi bakulungele kubhala lihlolo lonyaka? Sis Rebecca sisebenze kakhulu esikwenzile ukuthi abantwana bafundile sitile ukuthi bafunde kanti ke sesilungiselele ukuthi uhlolo licale kahle ngomhla ka-30 October. Abafunzi sebarejistiwe singasho ukuthi 68,681 abafunzi batawubhala luhlolo this year njengama full-time candidates kanti sina 16,767 abatawubhala njengama part-time candidates ku 571 centers. Lama exam centers hama secondary schools esinawo ku department. Kanti ke senze konke okusemandleni ethu kwenzela ukuthi lo mnyaka singezelele kule 13 years esinayo yokuthi singabi netihibe ekuhambiseni kwe examination. I-security sethu sesilungise yonke into, sisebenza nama departments amanye njengamaphoyisa namasotsha ukuthi singabi neyinkinga nge security yamaphepha njengoba ahlala kuma storage sethu
okanye asendleleni aya ezikoleni. Siyathanda ukusho kubahlali balana eMpumalanga ukuthi our first line of defense kule indaba ama communities ngokwawo. Asifuni ukuthi sibe nalenkinga sabanayo kulonyaka ondlulile ukuthi abantwana bangakwazi ukubhala ngoba umphakathi unama protest kanti nabantwana they are our first line of defense. Yathanda ukuthi bangangeneli bangayenzi anything ezawenza ukuthi ba disadvantageke ngoba bakopile noma bangayenzi anything engafanelekalanga ukuthi yenziwe ngesikhathi sokubhala luhlolo lwaka matric. So siyathanda nje ukuthi umphakathi wethu masibasupporte abafundi bethu ukuthi bakwazi ukuphumelela. Make Moyana ke ngithi Make Moyana uthinze indzaba yekopa ngabe njengoba enyakenye kwaba khona nabafundi labambathakanyeke esigamekweni sekopa tifundvo te-maths ne-science ingabe yini kukhona indlela nikwendile qinisekisa ukuthi lokho akuphinzi kwenteke? Qinisile msakazi i-monitoring yethu kuletkolo etsolelwa ukuthi kungahle kube nento enjalo sina lokho esikubiza ukuthi ama-resident monitors okusho ukuthi ama-officials wethu atawuhlala lapho full time ukumonitor i-exam kuleto tikolo. Kanti-ke siyobheka futhi nekwezinye indawo ukuthi nakhona kungahle kwenzeke okuthile lapho. So sicinise yonke indawo msakazi nabalaleli emakhaya ukuthi lokho kwenzeke kulonyaka ondlulile kungaphindi kwenzeke. Iloko sisho ukuthi umphakathi nabafundi it's our first line of defense. Kunjalo ke msakazi kusasa nje umhlonishwa uzabasa elana eBushbuckridge la kuvele lento le kulonyaka ondlulile ukuthi abafundi bathathe isifungiso kusasa nje ukuthi ngeke baze bangenele kukopa ngeke bayenze into engafuneki ukulandzela imigomo yokubhala ku matric. So sifake yonke into ekumele siyenze emsakazi. Make Moyana litiko liye litibekele ipercentage yekuphumelela kwebafundi ngabe ithini yalomnyaka? Ukuthanda kwethu ukuthi bonke abafundi baphumelele kodwa ke siyojabula masingathola u83%. Yiloko esithi masithi asebenzanga kahle masithole ke u83% kulonyaka loka 2023. Ningalisho yini ligcwale umlomo lekuthi sanikulungele kubhala loluhlolo nisifundza? Ngempela sesikulungele kuma all parts abafundi sesibafundisile sibenzise yonke into esemandleni ethu kanti nesystem sesilungisile ukuthi izinto zihambe kahle. Le exam besinayo lesibiza ukuthi preparatory exam isibonisile ukuthi yonke into izawuhamba kahle ngo October November ngoba siteste wonke ama systems wethu ngaleso sikhathi. Make Moyana uthini umlayeto wakho kubafundi bamatikuletsheni basetobhala luhlolo lwabo lekuphela kweminyaka? Sibafisela okuhle njengoba sikhuluma kusale 11 days ukuthi baqale i-exam ngo30 October. Sithi isikhathi sekhona mabasebenzise lamalanga asele bafunde nabazali mababanikeza isikhathi sokuthi bafunde ukuthi bakwazi ukuphumelela. Siyasho kubo ukuthi mawuzimisele uzokwazi ukuphumelela mabazimisele abafundi bethu. Make Moyana sibonge kakhulu isikhathi sakho. Kanti ke sibonge kakhulu umbukeli loyo ke bekungimake Lucy Moyane lo bekade asithulela kabandi ngemphumela letaba khona kulonyaka kwamatikuletsheni. Ungakhohlwa ke site itolo siyabuya Tindzaba tiyaqhubeka masibone. Asiphinde sibamukele esigameni sethu sesibili seTindzaba telulwimi lweSiswati kanti nawusanza kungena ukhethe kahle. Luphenyo ngekufa kwetisebenti letintsatfu telilimayini eMpumalanga nga-2016 lutfole ukuthi baphathi bemayini litiko letemcebo waphasi nemandla kanye nemaphoyisa bangase babekwe licala ngekufa kwaletisebenti.
Pretty Ngambule, Solomon Nyirenda kanye na Yuvon Mnisi bashona ngemuva kwekuthi icontainer bebasebenzela kuyo igqumkele phansi kwemhlaba mhla tisihlanu ngenyanga yeNdlovana eminyakeni wa2016. Kulokunye kutholakele ukuthi le mayini iyehluleka kwenda lucwaningo ngendlela lefanele ngembi kwalesihlakalo. Luphenyo loliqala eminyakeni wa2021 belihlose kuthola imbangela yalesihlakalo. Sikubutile mbukeli ukuthi ucabangani ngemikhicido lengemthetho legulisa abantu letfolakala ititolo tebantu beqhamuka uphendvule kanje. Ngapha ngakithi eBergville eHambrook hayi bengakaboni lutho olusolisayo njabe benge etole ngengangena kuzo nje hayi bebedayisa izinto eziright enzaweni ngakithi hey bona kumatima kakhulu ngoba nangabe uthenga logo lapho esitolo kwamele ukuthi ukuhlolisise ukuthi ngabe kusasengiyikona kwangathi dingathepha letitolo leto ngoba sithengiselwa kudla lesokwendlela esikhathi noma bayibona idate ukuthi idate ifikile expire kwalokudla lokho baqhubeke bakuthengise. Inyango eyahlukene ayingena isitolo nesitolo bebheke lezi impahla zalabantu bebuze nangokuthi bayithatha bibona bayi-order lezinto zabo ngoba hayi namanejidini kwakhona ungayiphuza manje ngelipheli hours efuna uthenga enye. Ukumadima kakhulu ngale ndaba yabantu bokufika ngalokudla kwabo. Ngempela isizwe siyaphela abantwana bayashona mihla ngemihla sithola ama-report from to different provinces. Ngike ngadibana ke nayo lenkinga yokudla osegulelwe isikhathi lapha eCtonville kuthengiswa yibo abantu bangaphandle. Uma ucomplaina ke ngakho banakho nje ukukwatela ngathi ukhuluma into wrong andibona ba wrong. Lona ngumbono wembukeli iSABC ngeke itfest ukuthi phendvulela ngawo. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kusukela kwabekwa Hugo Brush njengemqeqeshi welicembu leSive iBafana Bafana eminyakeni lemibili leyengcile, Mihlali Mayambela ube ngumdlali lobalulekile kuleli qembu. Mayambela wavalela ligoli lelimqoka ngesikhathi iBafana Bafana idlala neLiberia lekuligoli lelaniketa lelicembu leSive indzawo ku-Africa Cup of Nations e-Ivory Coast letawudlalwa kulomnyaka lotako. Mayambela uqhuba kahle nasecenjini lakhe njengobe udlala naku-UEFA Champions League. Asasibukele thambe embili lomuhla eTindzabeni teSiswati. In this regard, Your Majesties, I wish to acknowledge your presence here and the role that your country continues to play in our development. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi leNingizimu Afrika nalelo leNetherlands atawuqhubeka nekusebenzisana esigabeni semave emhlaba kunonophisa nekuphumelelisa kusebenta kwenzandvo yelinyenti. When you make the tape recording, is his constitutional right in terms of Section 14 of the Constitution infringed? Ummeli lomelele Bongani Ndanzi eqaleni lekubulawa kwaSenzo Meyiwa uthi kwanyathelwa emalungelo andanzi lashicilelwe kumthetho-sisekelo ngesikhathi kuthiwa bufakazi lapho wavuma khona licala baqoshwa ngaphandle kwemvume yakhe. Champions League would be something that I would like to participate in, regardless of the team. Kusukela kwabekwa Hugo Brush njengemqeqeshi welicembu leSive iBafana Bafana eminyakeni lemibili leyengcile, Mihlali Mayambela ube ngumdlali lelicembu. Kanti-ke mbukeli singakahambi asesibukele thambe embili uma kubumbana insimbi yesithupha kuletiphuma embiteni nasiphomotha. Motha sikubingelele.
lishonile Rebecca lishonile kuembukeli ekhasi kothi Tindzaba langadlinzela umbukeli ehlelweni letiphuma embiteni kuligwala FM inkantolo yamanje yasena sport ithi ke kuvukudwa ngalokungekho emthethweni kule mayini ye lili mine kutana nasePabatona ngiko lokwaholela kule nhlekelele lendeka ke eminyakeni wa 2016 kanti-ke siyawuphindze simethulele naye indzaba ke umlaleli letsi mvunankulu wesifundza seMpumalanga Refilo Mthoni-Tsipane unikele ngetimoto tekucisha ke umlilo letitawubukana netinhlekelele ke temlilo bomasipala bakule sifundza seMpumalanga. Umlaleli siyamema ukuthi aphindze sithumelele ke umbono wakhe asibelise WhatsApp voice note kunayo inombolo letsi 065 637 9958 065 637 9958. Angibonga kakhulu Rebecca. Mbukeli singakahambi ake siyobuka isimo selitulo nemkholo lonsudu. Umkholo sawubona lishonile. Angikubingelele Rebecca. Ngabe yini lokhethele yona njengoba lilanga lishonile kusimo selitulo mnakethu? Angikusho kucala umlomo Rebecca ukuthi etimvula kubonakala tiyehla kulesikhathi lesikuso manje kepha ke indvo lekhona kushisa lokuba khona abantu kutawufuna ke bacaphele kakhulu ngendlela basebenzisa ngakhona imililo kanjalo nekuhlala kakhulu elangeni kutawufuna nje banathe kakhulu emanti kulesikhathi lesikuso. Asibonga kakhulu isikhathi sakho butwami. Kanti ke mbukeli sithi beka lapho ke idalomuhla fola letinye ngalwesibili enzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako. Ungakhohlwa kubukela leti sematheni ku SABC Plus njalo ngabe lesithathu nensimbi yesithupha Ntsambama. Kanti khona teSindebele kusasa nisale kahle.